Kani gadega Batisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Kaseng jong ki samla pulia jong kani kajala, Kakasi Students Union, ringkat ke North East Students Organization, henne kasngi ke arpoi trek ujamang, kalapelong da kajinge Thang ya Tyngshop, kum kadak ban beteng, ya ka Citizenship Amendment Bill 2016, jong ke sarkar preng, kabatmu ban aila no ban long kum kinong senang bapura, ya ki jai ban re bapher ki badai na kaniam Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, bat ki Kristan, ki badai negeri Afghanistan, Bangladesh, bat Pakistan. Ya kini jelang Thang Tyngshop la pelong hakmat umat dorsa kan mau jong wo kyang nang ba ubran hakmat ke Civil Hospital Shillong. Haba ajing keren hakani ke jelang hakani ke singi nakaliang presiden jong KSU usamla Lambok Star Marngar. Ulang ba ke jingma ke ap ya ke than chatai lamingi jong kari India bat khamtam ya ke jela red pat kum ke jela Meghalaya. Lada pentrekam ya ke Citizenship Amendment Bill 2016. Uni unang ilam jong KSU la penpauru ya jingiro ya ke sarkar Meghalaya Democratic Alliance ke Belasiam ya ke Rai ban Pyrshah ya kini ke bil jong ke sarkar pleng. Hakani ke jelang laidan langru chairman jong ke Neso uba Samuel B. Jirwa uba la penpau ya ke jo ke sur ba ke Neso ke Pyrshah jor ya kini ke bil ke bal terwa da ke sarkar pleng. Kami ka kubur ke basai pengkasen di pensio sa sarkar kami galong bang yang tingmu jong ke tingmu panai jingi tu nam chong chong papura ya kinangway sudah terperkat ya ka identity jong muluk hapo jong sri new trap bat khamtam hapo jong ke namut isi bro kawai lara ka sarkaran dia kasim baki muluk hapo kana isi bro kawai kilang sipenta jong kata ka constitution jong dari India kada bersnap pan snow dia kasur ka jinguat jong pat jong snow jong dari India lara kasim bangi dai ki power bangi sim bangi dai kinangway ai ba sarkar ushapan sim jadi jimbat li dan ambil ke jing 6% apa kena isi bro kawai kaseng kenam ken tang lagi kian lada ke sarkar India kaya syakmat nimbal se balik dekam nam ta ka jimbat jimpiang banyata ya ke ri ba ke jat pendeng bro kawai kham tam lagi wasak telep terima sabar maka pes kon ni pen snow mendan kami kian kikan dan kimakran di banyada jamarun kerpat kinambai supaya kami jat pendeng bujang ni Handrai, lima, istu kendut hadu kata-kata baka sarkar India kanang khot soba penban jak yang bayan bertuah senang apa jong di celah jong ni kanai kelong kan musi benda kan kadak baka sarkar India ingat kam kensnap bat kam yukor jak jinglang pakerpang jong jak bedu jong ni baka sarkar India lapisam baka jak bedu yutrap kanang hap acik susah juga di India ulang yang kapel arajar kan le wajib pun betul kam ya kani lara kasim berkhen bagi ikut kecak beli yutrap hap apa kali India ya cekmat pakaseng ini cekmat hapen ya tekoi pak kedanti nakasnap pakasno kecing langkar pang ya kata identity bat kiliti kidus tur jom tak bendo kada bersno kada benbeng sendang ya kane kai bang tua abang kolong inspian sobha ya kai kada jom sarkar jela kepala yang Pyrshah non kebel beli tua abang pakaseng kolong ai bukan sarkar jela kami bersikap kan mandai terbensim dengan resolution dan pak askar kami bakas sarkar jela ke Pyrshah non kebel teman balam ba kajing digaranti jom pak nang senang jom cek benda yutrap kajing snok kilang jom tali zamuluk apa kana ismail bay net ba sarkar ke slow bukan snap bakan bang ngardor yang jitu bentuk kami dengan antum nok senang jom senang arjat kanro ngemban ba kubay pak panong hangday minang kami nanti ba nang ap kami nanti kai bekas sarkar India kan rai na ke benta lada ka bakla ban rai niro ni panse banjat dikenti bakla bat kai ke bak angkwa balon kolong lada mi kenong kendam bahasa hai taseng genam sim cingkli ai kita nombor pan thondor yak identity jom tren timluk sim ni ke jikli wajib rang pelajari Muslim ke KSU bat Muslim upai ba acam beri tidak brokawai kano is jila jengi brokawai kata jengi brokawai klasim begini gini fuji kibuan lapor Bangladesh dan kipor mensua dah gilak dah kipor hajar lapor song hagi cakap per ane pon notis brokawai bakane ngi baka jinglek siriang jong sarkar India ya kan dikatakan kapulong ya ka tagum ke cakapan berat ike kibombet kibomhat support mainland India kapuban berat berpelong dosbin dia akan dikatakan dalam minggu brokawai kum geseng KSU naduk forum mensua
berkong dengan Neso lagi memandang berper-per di dawan Sultan India banai kita ke ILP ini kita ke inline permit hapro ke baik Thai setai lammi kemar hapo not easy di jala tang lai teli kebenan ya ke ILP kembang yetip ke jala Nagaland ke jala Mizoram dan ke jala Arunachal Pradesh bat kiwi jala kebenan ILP ni raja ayu buat Tripura bagi raja snow benda bagi jala Tripura apa try muluk dalam kirepat hal kajong dari kita setang laipau nak sispa bat menta apa itu ban Pyrshah ya kan digambil sarkar Tripura ka brayalam di kiwaipat kijak bendreo kibamdai try muluk bila khang iki dari medim mit dah kajing ya keren dah kajing ya penbot kim ban se ban airat iki ban pelong ya ke program mentasi mana kalian jong ke TSF kong balada kim airat ban pelong ru maki gin ya be sakaban kita dah syakem dah syabom dah syakit compare dari gin ya be sakaban kene ke peni ke bensim yele ke joki baka iki sosunai kalapoi harendang dengi kum ke jai bendreo atu gin airat bakung kota ke kep bakung kota ke jingja dan mon banja hangni hapori juga jaga kan ai ta jing ada kuban ada ini great part pose ke man raman da ke jing temu kon amen ye kene ka citizenship act da ke bakken thuman ye ta ki khar hindu da po Bangladesh na Afghanistan bat Pakistan balada giwan rup tu si India kendrong kuminong tu bat ket empat kum gi try muluk jong ke India hi bro Yes, you!